Pozdrav i dobrodošli u drugu epizodu emisije Hard Pick. Danas smo u otvorenom studiju, kao što vidite na odmoru smo malo, ali to nas ne sprečava da i dalje promovišemo metal sa naših prostora, tako? Stoga krenimo ponovo. Šta povezuje Jagodinu i Beograd? U ovom slučaju death thrash metala povezuje isključivo band Dimfest. Osnovan je 2002. godine. 2004. godine je dobio nagradu na Zaječarskoj gitarijadi i od tada gotovo svake treće godine snima albume. 2017. godine snimio album Addicted to Your Flesh. Mi ćemo ih gledati u spotu za stvar Of Everlasting Hate iz 2014. godine spot, a napravljen je od kadrova uzetih sa koncerta iz Beogradskog doma omladine te godine. Idemo, Infest! Retko se dešava da metal band iz našeg okruženja napravi neki spot za instrumental pesmu. Pa to je uradio band Inciter iz Hrvatske za pesmu Effusion. 2014. godine je objavljen spot, ako se ne varam. Sad, Inciter je nastao 2000. godine, do 2006. godine su se zaletali, nisu nikakav album pravili. 2006. godine su počeli sa izdavanjem albuma, do sad su 4 komada napravili. Trenutno su u poslu za snimanje 5. albuma. Imaju jedan DVD do sada, stotine svirki širom Evrope su imali, radili su sa velikim imenima poput Exodus, Lamb of God, Anthrax, Napalm Death, Hatebreed, Saxon,
Exodus, ponavljam se, verovatno, nebitno, veoma značajna imena i veoma angažovan band. Da ponovim još jednom, Inciter gledamo i pesma Effusion.
Crna Gora svakako ne raspolaže velikim brojem jačih gitarskih bendova. Tako da je bend Gomila Nesklada sigurno jedan od nosioca zastave crnogorske metal scene. Hardcore metal scene, ajde kako se oni deklarišu. Bend je nastao 2006. godine u Nikšiću. 2 albuma su do sada ostavili iza sebe. Mi ćemo ih gledati u najsvežijem spotu koji je pre 6 meseci lansiran. To je za pesmu Titan sa albuma 81, a album je sniman u beogradskom studiju Blaze. Dakle, spot od pre 6 meseci, numera Titan, bend Gomila Nesklada, spot izgleda ovako. Još jednom vas pozivam kao i pređašnji put da šaljete linkove kad spotovima bendova koji biste eventualno želeli da predstavimo u emisiji.
Hvala vam puno što podržavate regionalnu metal scenu i vidimo se u sledećoj epizodi. Woo!